pala 5 menit menakon hata sepatah 2 kata tu kilometer hata selamat ba unang manyan 5 menit mah untuk kami san hamin apa itu. Oke lah. Itu diamu non namin apa na ujui. Sin kedua mempelai ba itu sia kami salu na sian penguata na poso silaban tu suni do sabol tok ta na poso si Raja na Barat itu medokon pasahaton selamat berbahagia mak di Amuna 2 bah semua itu keluarga bare butuh non dan keluarga Setiruan di tengah masyarakat sesuni joni tuat itu marpengendo kan itu molotung pe anon rohamin aposo tuja bagas muna ba unang mentor hamu manolak jadi ala taring do arong alutan yang ro jadi narohan yan unang menyan hamu buka manyan ro semua nah tapi arong itu di tanah poso mungkin selamon kadang akasala pakateon pamerengan basude san saluhut na poso silawang suang soni san na poso Raja na Barat dokon ba minta maaf manisi molotung perong ham salah pakatayan dot pamerengan itu unong mareweng ori holong di ta salukna namar punguan itu isa tutu arang ukam itu sian satu san tong-tong bungat tak mandokon hata songna piagam mang sertifikat soni mandokon hata selamat berbahagia Tuhan muna 2 munang berkamu sian argana ba berang nutusan yas nyoran namin na basaton molotung pe sama bentuk nga itu orang tu song ulos ada tu na arang buksan san adir tini pungata molo hamin na poson yang tang buri pemang ulos son jadi molotung song dino pasanon ba dias maruam man bejalosa mungkin imara song kami na poso basalay kami san salut na ba selamat berbahagia ma dia muna 2 mole ate